Никогда бы в жизни просто так Армения не отдавала Карабах, который она оккупировала. Никогда бы в жизни, это очевидно. Армения тянула как могла. И только благодаря там, действиям Алиева конкретно Карабах вернулся под контроль Азербайджана. Соответственно, я не знаю, что будут говорить там об Алиеве, ну, то есть там через там, 10, 20, 30 лет, да, но я точно знаю, что все равно вот там семья Алиевых, да, она останется в истории Азербайджана как семья, которая помогла стране вернуть утраченное, да, то есть Qarabağ həmişə Azərbaycanda xüsusi bir statusa malikdir. Və həmişə Ermənistana daha da çox tabe edilən ki, Azərbaycana. Mən işlədiyim zaman bir çox tədbirlərin nəticəsində bu vəziyyəti mən dəyişdirdim. Məsələn, mən orada dəmir yolu çəkdim. İndi sonra mən burada olmayanda o bəzi adamlar günahlandırırlar ki, Heydər Əliyev niyə dəmir yolu çəkdirdim? Çünki dəmir yolu Ağdama qədər gəlmişdi. Oradan bir 11 kilometr dəmir yolunu çəkmirdilər. Bu nə deməkdir? Onların əlinə əsas vermək lazımdır. Bir neçə fabrikalar tikdik. Dedilər ki, institut açaq, institut açdıq, amma o şərtdən açdım ki, orada Azərbaycan fakültəti də olsun. Erməni fakültəti ilə bərabər, Rus fakültəti ilə bərabər. Bu şeylərlə mən onların müəyyən qədər Azərbaycana bağlılığını edirdim. Və mənim də təsirim orada çox böyük idi. Алиев-то пришел, когда, скажем, Азербайджану было плохо. У Азербайджана украли часть территории, оккупировали часть территории. И семья Алиевых вернула эти территории Азербайджану. И это, как бы, как говорят, в Одессе две большие разницы. Да? То есть одно дело, когда ты пришел и, грубо говоря, взял страну такой же, какой оставил. Другое дело, когда ты взял страну с территориальной проблемой, и ты вернул стране территорию. Вместе с территорией вернул гордость. И в этом как раз ценность Алиева, понимаешь?